Ani bobo waje fa binti na tu. Reka uyu munsi twigarukire mu gihugu cya Kenya. Mu gihugu cya Kenya dusanganye umusore ufite imyaka 22 z'amavuko. Ibintu akora ibitangaza kugira umuntu mukuru urenze wo mu rwego rwo hejuru. Aravugwa hose, ibihugu byose biramuzi. Hafi ya byose Afurika twavuga yuko ari we munyarwenya wa mbere ukunzwe kurusha abandi. Afite umutwe wagira ni Jaguar. Jaguar itwara abagenzi murayizi, cyangwa se bisi marikani. Izo ni imodoka zikunze kugendera mu gihugu cya Uganda. Afite amatwi wajyana n'amapine gayo, afite amaso wajyana ipuru z'imodoka. Aho ngaho bimugira umusitari. Ukimara kumubona nawe wasimbuka kuri video ye. Bavuga ko iyo agiye kurya arya ibiro 3 by'ibishimbo, agakubitaho ibiro 2 by'umuti, agakubitaho ibiro 2 by'ibijumba, agakubitaho ibiro 2 by'ibirayi. Aho ngaho nibyo biryo bimuhaza. Uwo mugabo kurya ugiraga ngo ni ngunda bavugaga mu mateka. Uno mutwe gwe n'inda ye niko kurya kwe. Ukuntu areba ibinwa bye yagiye kurya ngo basasa akagunguru akaba ari kariramo yuko nayoroshe. Ni umuntu ukaze mu rwego rwo hejuru. Cyo ni ikinyamakuru cyo muri Kenya cyabitangaje. Ndavuga ati umusitari karimo ageze nkanje, nanje kambibahereza abanyarwanda. Yuko nababwiye ko nta kintu nzabaha, nese nzayibahereza. Ubutse wote wakora subscribe, ukora subscribe, share, comment kugira izi video zigere no ku bandi. Nimba ufana uyu mugabo n'ugenda utanditse muri comment nyakubahwa. Iyo ni inkunga ihambaye urabuntege kugira ngo n'izi video z'ubwenyene zigenda zigucika. Hano hanyuraho ibiganiro bitandukanye. Turi kuvuga ku basitari, ariko uyu musitari we ari mu rwego rwo hejuru. Arenza abandi yuko ibihugu byose bimuvugaho. Ibikorwa akora aragusetsa, ugaseka ugatembagara. Ndabasigiramo aka video uze kuyirangiza k'uyu musitari. Aragusetsa urijugunye iyo hepfo, nimba utiteguye ntukarebe. Yuko niwe munyarwenya wa mbere dufite muri Afurika yose. Niwe munyarwenya wa mbere usetsa kurusha abandi. Aragusetsa ugatembagara ukishugunye iyo hepfo mu mikingo kiberangura ukisukanuka, ugaseka imbavu zigaturika. Uwo niwe munyarwenya tuzi mwabonye ba Kiramani bansabi bo mu Rwanda. Abo ngabo ni abana kuri we. Akora ibitendo n'ibitangaza. Ubutse wote wakora subscribe.